imapas rinnachu sapakutitaqmi faltakan. Aria chayna manam tempranuchu rin, tardillanam rin. Qaway waka puyuta ushachakuna hina. May mana nuqa rikunichu. Waqaywaqpi. Nuqaqa urpichakunata kaqllataqmi qhawasqani. Urpichakuna hina kuyayllapa qami hina. Chay molestullaykiwanataqmi nuqataqa. Chaymi ñuqa anchata qamta kuyakuyki. Marlene, ya no kuskanki pawkarayta feria mariskaniko rantipako. Ya, papay. Apurayna kuchita ricos. Soy. Bueno, ayam gaskan ke Marlene. May tata papay ni ka mamay ni pasa ko? Pawkaray feriamang mariraku rantipako. Kaya na punchay manakotak pasak purkayan kispako rin ay kama. Punchan nam karga, mamay manto pa yachila miskapamurani, papay kontato ka kortonga makarawang manchikikar, chayan pasakuran. Kunang ichak mano pipas wasiki pekancho. Parlaks ka sunji. Manam nyo kakamuna nicho kang maparlayta, imapas pasarong mama. Imapas pasang katsuaya nyo kachay chak natakaraksin. Manam muna nicho, nyo kakamanchakunin. Imapas pasang katsuaya sikam kakang kirimay masi nyo kalyapi kawaway. Ariya, pero kachay ko ayan. Kunang ichak kang. Qaway ta sumarcha. Ariya kaya ito tsaka mas sumarcha. Hawari David Marlene chawakta kuchkasqa. May haymi chapas qipanta. Fijo ima tapas ruwang mami hakuchi. Hakuchi. Kachay mana munas kartija. Marlene, skam kakang kinyo ka pa rin may masi chay nyo kalawang kanay ki. Mana muna nicho kachay kuay. Ima, kam kukuancha kaskan chay may mana munang gicho. Ay mecha. Ima tras kanki, ima tras kachay kuay. Kachay kuay. Kachay kaya matras kang katari. Kam kuna ka pasakoy chay ma wana kamay chicho. Kaya kanya may mana nunga tikasa kamera ipukay. Ari pasak. Anin chik nyo karipukusak. Pasakoy tayo yang kata weki nyo winda kawaray watik. Kunang kay michaka de karuang hachiki. Mejor pawampas kita kuy mangkara. Kunang paspasakom be. Imayna takchayta kaninki. Sakiri hinaya hukuang ripo kuchung. Imayna takchayta karu asuranki. Ariya chay haymi chaqa yumpay malum. Mana warmikunata respetanchu hinaswaqmi. Kanan digarsonki. Haku kuskalla wasikita pasakusunchik. Pero chiqui, un poco pinara chiranchi, y nosotros tenemos un pusa. Se pacha como que canque, y mata, y me nata cheta ganinki, me nata cheta garmasranki. Kuya ay masimirikia. Kuya ay masiki kaspapas, manang tukasanki mancho, manang manapikera. Chay haymi chaqa qamtaqa yumpaytanan pasasunki. Hamtaqa manang pipas hapisunki mancho, manang manachkartaqa, kuya aspaqa. Manataqmi hapisunki mantaqchu. Chaynachu, chayna Marlene ichayna nachu kuyakunki. Ñuqaqa paytaqa kuyakuni. Pay kuyasuspaykiqa manam chaytaqa ruwasunkimanchu, qampaqa dirichaykimi kanki. Maymantataq chayta hurhuramunki. Qam yachanayki kuyachikuyta hinaspa respetachikuyta. Imatatak chay takaro aron. Si Marlene kanyo kapakari may masi. Kunang ka manana chikang pa chawang kanach. Nakaro ang kachik. Imay nang pitah kay natanaka kay miharuawa. Kancho tanak kuyachkapti ipayta. Bilmaha, David ka, sektor pitachunwa.
manam payqa kuyawanchu. Chaymi kaynata naharuwawan. Pero manam permitisaqchu kaynatana ruwawananta. Ni manam obligawanqachu manam munasqayta ruwayta. Feudalismo, un sistema social que consiste en la tenencia de acá aparece el señor feudal, que va también a aparecer junto con lo que son los siervos. Los siervos van a ser aquellas personas que van a trabajar a favor de quién, a favor del señor. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí la clase de hoy día. Muy bien, ahora sí, guarden sus cosas y pueden sacar. Vilma, ham tukumrankichu comunicación pitariata? Arito kumaranim. Mana ñuqa tukumranichu. Ilmanas Sasa kakus haynaptinna. manam chayqa sasachu fácil. Hinaspapas manama clasipi atendiranichu. Imapita pensamiento hijitara mana atendinayku. Mana alumno masiykuna qipaymanta fastidiategmi mana atiranichu entendiyta. Ñuqaqa tukuramurani. Hinaptinqa manachu yachaykachiwankiman comunicación pitariata? Iya yachachisaykichik. Marlene, ama Cristo tiyaychu. Rikuna, soy Awaichi. Aunque no me perlaita munascame. Kaina puncha bros kaimanta. Marleni, pampachaleawai. Anchata mañakuiki. Manam qamqa kuyankichu chaymi hatururanki. Aslanqa sapalanta saqaykun. Allinta umanchakuy imata ninaykipaqpas manam dirichiyki kanchu a la fuerza hapirunaykipak. Suqraqchalla pino. Kaymi qamqa manam kuyawankichu. Chaymi hapirwarqanki. Kunanqa qanwanqa saqnichqaya. Suqraqchalla pino. Kaymi qamqa hapirwaranki hinasqayki obligawaranki. Ruwayta manam munashkaptira. Marleni, pampachaleawai. Kaina puncha bros kaimanta. Kunanga mananam rosaqnachu qamana munasqaykitaqa. Kunanqa manam permitisaykiñachu obligawanaykiта. Kunanqa manam kuyaymasaykankichu. María, kaina puncha rosqayqa willum kara. Pero kunanmantaqa mananam rosaqnachu. Siquiera wawqillayki hina kanaypaqpas. Ichaqa wawqichinlla hinapas kashwanmi. Aman piri yapamanta a la fuerza hapinkichu chaynapiqa nuqawanmi yapipi qhawanakusunchik. María chaypaqmi ñuqayku kachkanika qamkunata qhawanaykupaq. Uyarilasaqchik. Llapay matapas nisqamtan parlaninta. Kunanmanta puntata manqa manam imatapas nisaqchu. Kaymanta puntamanchik allinta qhawachikunki. Kawsakunkipas qhawachikunkipas. Chaytachik ruwallasaq. Kunanqa kasusaqmi imatapas ninqa Marlene hinaptinqa. Haykuchinaya. Haykuchinaya. Pasakusunchik. Rosita chiquilla linda, eres el encanto de mi querer. Con el mirar de tus ojos me matas el alma y mi querer.